بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه. لبيت أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدوغي مي بركاته مجلي ہوگا أرون بلالاني ذکر تهوگے تیرین نمادوگا التحیات بهگوتو ادی التحیات فهوگا kurve zikurtaka salwa kiyawma adi dua kuruma salan dinumuge kurin kiye zikurtaka behe gotum balala egotum balala iruga algon mennan engende waram muhimmo kantattaken ebor egotum balaruga ekkamaka algon mennan engende kamaki नमादुगा किया तकिच्चकी मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरक कमक कमे हित्तवागिन अस्साबे कलुन्ना दस्कोद्देव्वी एच्चहितगेक्का एहमवीम नमादुगा अलगोन मेन जिक्र कुरायरुगा अत्तहियात किया इरुगा अदि सलवा कियवा इरुगा अदि दुआ कुरा इरुगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्कोद्देव्वी गोता कियोमकी एयं उनीतुरु नुगेनेस कियोमकी एई वर मुहिम्मु कमे नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबे कलुन्नन अत्तहियात कीर्त कुर्आन के सूरे मुगन्ना दिव्वा फदान मुगन्ना दिव्वा कमुगावे अदि हम एगोत उमर गफान के दुवस्तरुगा एकलेक फान मिंबर मती गहुन्नवागे बे कलुन्नन अत्तहियात दस्को दिव्वा फेबवे एहम वीमा एकम अलगोन में वरबोडा समालु कंदेन जेहे नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराब पुळो अलगोन में न मी जिकुरत वारद्वे के आसफवा गोता अलगोन में नमादुगा जिकुरत किए तो बेरो देंगने कमक अत्तहियात के वाहक अलगोन में दक्का इरुगा अलगोन में के मुज्तमाओगे तेरेगा फुरतम अत्तहियात देवन अत्तहियात मिगोत वरबड़ किया अलगोन में के पुरीगे फित्तकुगा अलुस्ताज मोहम्मद जमील दीदी महंगल्लाह बेफलांगी और रहमत लवाश अलगोन मेंगे तेरे वरक गिना अखुन्ना अख्तुन नमादुगे तकेति दस्कोफा मिवनी तालीम दियाना एमा ए फुत्तकुगा लिये फहुरी गोतबलारुगा फुरतम अत्तहियात देवन अत्तहियात मिहिं अन्ना तीवे अलगोन मेंगे तेरे वरक गिना बेबे फुलुंगे विष्णुम फुलुगा अत्तहियात एई फुरतम अत्तहियात का देवन अत्तहियात का मिकाल विष्णु तकेंगे बहुरे निया देतरे के फुंकों अलगोन में विस्नाला इरुगा अत्तहियात फुरतम अत्तहियात देवन अत्तहियात के नमादुगा मियन्ननी महल्ले एकमको अत्तहियात की ए एकच्चे एमा अत्तहियात की एकत्ति रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्च सलवा की ओमकी अनिकंत दुआ कुरुमकी अनिकंत एमा मि तिंकंतं अलगोन में नेगेंजे එකමකි අත්තහියාත් එයි අත්තහියාතුගේ ගොතුග වාරදුගෙන් අස්ෆවා ඉබාරත් අනිකෙච්චකි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මච්ච සලවා කියමු තින්වන කමකි බයික් කහල කංකමු රක්කාතරියු මං එදි දුවා කරු මේ තින්කන්තම් මේ ඔන්නනි එම ෆොරතම අත්තහියාතුගේ මහල්ලුග මිසාලක තින්වන තින්රකුව නමාදෙගේ දෙරකුව කොෆමි ඉන්න අත්තහියාත් නවත හතරකුව නමාදෙගේ දෙරකුව කොෆමි ඉන්න අත්තහියාත් ෆොරතම අත්තහියාත් ඒ අත්තහියාතුග මිකියනි හැම එකන අත්තහියාත් දැන් ෆහු අත්තහියාතුග ඒ අත්තහියාතුගේ ඉතුරක් මිකියනි සලවාතා දුආය එම තින්නෙන් හැම කරන්නේ තින් කන්තන් හැම කරන්නේ එහෙම තින් කන්තන් හැම කුරීමයි ෆහු අත්තහියාත් එකම අල්ගොන් මෙන්ගේ වරක් ගින බේබේ ෆුලුන්ගේ විස්නුම් ෆුලුගා මිහුන්නනි ෆොරතමත් තහියාතු එයි වකි ඉබාරත් තකිකේ ෆහුවත් තහියාතකි එයි වකි ඉබාරත් තකිකේ
එම මීදි තිබේ ෆුන්න වර රංගල සාෆ වඩා ගන්නව වාන අත්තහියාත කී එයි ගච්චේ දෙම්මි ඔන්නනි සලව දෙම්මි ඔන්නනි දුවා එම ෆහු අත්තහියාතු ගල්ගොන් මෙන් අත්තහියාත් කියාෆා සලව කියවාෆා den dua kiyan era fahu attahiyatu ekkon hamawe ekama furatam attahiyatu ga algon men hame kan attahiyata hame nimmalani salawata adi dua ge ba algon men nu kiyani mi wagotak ehma furatam attahiyatu ei waki lafuz takek gotuga wegen fahu attahiyatu ei waki lafuz takek gotuga wegen ehenne hadis tawga warid wegen asfen ehma mikan tibe fonna safwa hisabun attahiyatu ge lafuz taka algon men balala iruga man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge farab pulun attahiyatu ge gotuga tafatu ibarat tawaridugen asfebur ekiyeki ashabe kalunge faratu misalaka abdullah ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ge farab pulun abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ge farab pulun Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ge farab pulun Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ge farab pulun Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha ge farab pulun adi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ge farab pulun mi bebe fulun ge farab pulun attahiyatu ge ibarat ta waridu ge asfawa iruga tafadu taken ge bohud eki ehem wema sunnatun sabituwa sahhamagun sabituwa komme ibarate attahiyatu gotuga waridugen anna komme ibarate attahiyatu ge gotuga kiyeviyas ei rangalu emve ma algon men kashavar koran jeni konkame algon men kashavar koran jeni attahiyatu ge gotuga timanna mikiya ibarata ki sahha hadisakun sabitu efawa ibaratetto ekan algon men yagin ko kashavar koran jeni bain attahiyatu takabbalala iruga मशहूर अत्तहियात तौगे तेरेगा इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु के फरातुन रिवावे के वा अत्तहियाता अदि इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के फरापुन रिवावे के वा अत्तहियात हिमेन अलगोन मेंगे बेफुलों अत्तहियात दस्कुरी तालीम दियाना के फुरतमा बैगा अत्तहियात के इबारा गेन्नवाफा मिवनी Mangullah Rasul Levi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ge farab pulun anna attahiyat ema e attahiyatu ge terega e attahiyat algon kiyala dena tibe fulna attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah by riwayat hoga वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मिगोतंगे आस्पेको तालीम दियानागा मी अत्तहियात ගෙන්නවා ෆවනි මේකත් එහෙම මේ අත්තහියාතු හැම රංගල අත්තහියාතෙන් එහෙම වරබොඩු ඉංගම ජොමෙන් අලගොන් මෙන්න මි ලිබෙනි तालीम दियानाගේ එවන බෑන් අත්තහියාත හැමිය දස්වෆවා වේෆුලුන් නල් ඒ අත්තහියාතු එවනි රංගල දස්වෆ එකම ඒගේ මේ ෆහුන් අන්න tankolen eba ade ege fahuga bayan kurawwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi ema eyat ekkala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ge riwayatuga himene bay nonge kaneka salawaten aneka ayai ei attahiyatenu salawaten evani ituru gennawa ema salawatuga wahaka adi algon men dakka ema eba nuhimana attahiyatuge baya nimmalafkama waninama e attahiyata ki ei Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ge farab kulun riwayegen wa sahha attahiyate ei Imam Muslim riwa korwa fa sahha hadisakun egen goy attahiyat den ambo gotegga befulun kiya ulwa attahiyatuge terega Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ge farab kulun riwayegen wa attahiyat algonde attahiyatu skiyala denan adi ege maanaves kommes waraka munel deveto masake Quran attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Bukhari ya Muslim ge riwayatakun sabit wa attahiyatu
mi attahiyatuge maana balala eruga attahiyatu lillah attahiyat ei tahiyage gina goinge me tahiyage maane aki kobato balarege maanage terega mihako baddaluwumun salam kurma beenun kura ibarata tahiyya kiya sema salam kurun salam goon e attahiyat tahiyat em salam kurun e maanage buri hama mativerika tahiyage maanaga ebuhuri diri demigen won baaki duniyega hurun emana ebahuri me hama gota me verikamuge maana eba dehave ehem wima kihiketu algon men attahiyatu ga me kiyeni attahiyatu lillah attahiyatu wani allah ehma me mativeri wantakan verikan me salam kurma beenun kurve emmeha riveti lafuzta ibarata wani konfarataka allah hashe ehen algon men attahiyat lillahi emi bunani den was salawat adi hame gota salawat wani allah salawatu ge maana ge terega salata ki salatu ge lafzi maana ki dua kur ehem wima me allah kuttam gomattaka beenun kurve emmeha ibarata ei allah taka wa ichege ei algon men pura algon men egota beenun pura ibaratan wani allah hashe as salawat namadu swannane adi alkan tattavves ilmu werin ege maana fula kurawwam vidaluwe emmeha hewa amal tavves salawatu ge terega himenene ege maaniyaka vegen dani emmeha hewa amal tavves wani allah hashe den wat tayyibat tayyib ge maaniya kirangal Allah tabaraka wa taala hadis wage saade inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tabaraka wa taala tayyib wanta ilahi mane ki rangalu heo farate ekalange rangalu halalu ecche menui kabu fulen nukurawwan ehem wima tayyibat emme rangalu kanta wani Allah hashe ehem mibunani ehem wima mi ege terega hama heo bastaka heo amaltaka huriha kamevves wadigendan ehem wima mi attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat attahiyata as salawata at tayyibat mi tinetige maana bain ilmuwarin kurawwa fave attahiyatu ge maaniya ki dulun kurve emmeha alukantattaka emmeha heo amaltaka wassalawatuge muraduge terega ei gunawantakun kurave amalun kurave emmeha heo amaltake wat tayyibatuge maanaga ege muradege gotuga ilmuwerin bayan kurawwa fave ei mudalun kurave emmeha heo amaltake kurgotaka dannawa kama wani nama algon men dulunna algon men harakatunna algon men mudalunna emmeha heo amaltak wani allah hashe algon men ekaman iguraru ebbas miwani attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat den ege fahu algon men bonani assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh e nabiyya e kalek fana she wani salamekka allah ga hazratun salamekka kalek fana hutte rakkaterika salamekka ema duaage gotuge gotab bunanya ei rakkaterikama salamakkam ge maane assalam ei allah tabaaraka wa taala ge ismu fule assalam maane yaki emmeha nukuladun terikama uni emmeha kantattakun mustahir wegen we wodigen wa ila mitanuga algon men dua kuraru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu e nabi kalek faana salamakkan hutte rakkaterikan hutte adi hame gota wa rahmatullahi wa barakatuh allah tabaraka wa taala ga rahmata ekalange barakan hutte allah ga rahmen algon men saaf datto allah ga rahmen libijjiya kankamuga heyo gottam medwari wuma ekankam fahi wuma etabbar godde heyo gottam vegendan hame gota wa barakatuh allah ga barakai allah ga barakatuh ga mane ki ituru korevvo ema heyo kankamuga ituru korevvo allah devvi rodiga ituru korevvon allah devvi ilmuga ituru korevvon allah devvi daringe terega darin ituru kodde barakat levvon ehema barakata ki ituru korevvon ehema ekaman algon men mi edeni nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya
එදිගෙන් අල්ලාහ් හදරතුක දන්නවඩ එංගම යායකෝග අස්සලාමු අලයිනා අහර මෙන්නවස් සලාමකන් ලබ්වාන්දේ ඉගත අහර මෙන්නවස් සලාම ඒ දුආ කුරා මීහා අහර මෙන්නවස් සලාමකම ගෙදෙනි එම්මෙහා රක්කාතරි කමන් එදෙනි වඅලා ඉබාදිල්ලාහි ස්වාලිහින් අදිහම එගොත අල්ලාහ්ගේ ස්වාලිහුන් අලතකුන්නා අල්ලාහ්ගේ ස්වාලිහ අලතකුන්නා කී අල්ලාහ් කියමන්තරකන් අදා කුරා එම්මෙහා ෆරාත්තා දුනිය ඔෆෙදුනින් සොරෙන් දුනිය නිමෙන්දෙන් ගන්න අල්ලාහ්ගේ අලතකුන් එයි එකලාංගේ අමුරු ෆුරතක කියමම්වා නහීතක රක්කාතරිවා මීහුන් ස්වාලිහුන් නකි එහෙම වීම එම්මෙහා ස්වාලිහු අලතකුන්නා මිතනුග දුආ කුරුමුග ilmoren faha korwa fani foratama timage amilla nafsan iskandinu em foratama timamenna dua ko faden ehem mihunna dua ko ei emiha dua kura miha wakin hama duaya beenum wefwani ehem wima ena amilla nafsa foratama dua koro den ege fahuga ehen salihunnan heo mihunna dua ko den ege fahuga hekimi wani allah fiyawa hen ilaha kunwa kama haggu gotu kalkon korwe hen ilaha kunwa kama ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adi muhammad ge fani sallallahu alaihi wasallam allah ge ala kama sha rasula kama timanna hekiwame ehem wima mi bekadunne attahiyat ehema attahiyatu ga mi lafzu me verbay riwayat tahuga ade bain ashabe kalon mi rasula sallallahu alaihi wasallam duniyega hunnebi iruga assalamu alayka ayyuhan nabiy mukhatab korwe siga ए नबी कलेक फान बे सलाम होट्टे कलेक फान अल्लाह का रहमत बरका होट्टे एकमकु एकलेक फान स्वर्ग वडागा तुमुम कलेक फान अवहार वमुम एबे कलुम तिमन्न में विदालव में अस्सलामु अलन नबी मुखातब के सीगा दूपल्लाफा अस्सलामु अलन नबी नबी कलेक फान के मच्च सलवाय होट्टे मी गोतन आसफवा तीवे बरबड़ा इल्मोरेंगे तेरेगा वाहक देखिए किहिनेत्तो अहमवीम मिहार अलगोन में इबारा कियानी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्युतो अनवत अस्सलामु अलन नबिय्युतो कोम्मेकस बैन अस्साबे कलुंगे गोत विदाल वफाती व इल्मोरेंग वाहक दक्कवाफ वनी अलिमाम अल्बानी रहमहुल्लाह ताला विदाल वफावे कोम्मेस कहला इशाराते नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरातुल लिबिगे मेनुई एबे कलुंगे गोत विदाले दुआने එහෙම වීම හුරිහාම් මෙන් බදල් කුරානී හේ නොත නුකුරානී හේ විවාහක ඉල්මරින්ගේ තෙරේග වාහක දෙකේ ෆෙබ හුරේ එහෙන් නමවස් මේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ස්වර්ග වඩාගෙන් ෆහුම් උමර්ගේ ෆාන් එකලෙක් ෆාන් මෙම්බර් මතීගා බේකලුන්නන් අත්තහියාත් දස්කොත් දෙවි ඉරුගා හම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දස්කොත් දෙවි ඉබාරයි අස්සලාමු අලයික අයියුහන් නබිය්යුගේ ඉබාරාතුන් දස්කොත් දෙවි एम मी बहुस के तेरेगा कुर खुलासा का अन्ना इरुगा इमाम तीबी रहमहुल्लाह ताला विदालवनी तिमन्न में कियानी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उगन्ना देवी गोताशे एम इल्मु एरिंगे अस्सा बेकलुंगे तेरेगा इत्तिफागु मसले नोने एगिए ए भाई बेकलुं कुरे विकमे के एकहला खिलाफ बेफलुंगे तेरेगा हुन्ना कंकमुगे इज्तिहादी कमक वेदान एन नमस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्कत देवी इबारा ऐ एगा एम्मे रक्कातेरी एम्मे रंगलो गोते वल्लाहु आलम एगोतुगा ए नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्कोत देवी गोतक कियोमा की ऐ एकमुगा हम एम्मे रंगलो गोते कमा कबूल करबे कोम्मेकस अत्तहियात फहुगा देन मी अन्ननी सलवा कियो एमा सलवातुगे वस्तफातु इबारात इंगे तो वारिद्वेगे न्यास फेबोरे सिफत सलातु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज करे विगवे बयान करवा फोतुगा इमाम अल्बानी रहमहुल्लाहु ताला मे हाई इबाराते सलवातुगे गेन्नवाफवे एमा अलगोन में अनिकाविस कशवर कोरन जेनि कोंकमे अलगोन में कियवा सलवात की सहा मगुन साबित वेगेंवा सलवाते तो अलगोन कियादानम बाई सलवातन एगे तेरेगा इमाम बुखारी रिवा कुरवा फवा रिवायतु गन्न सलवा اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بخاري مسلم کے روایت مسلم کے لفظ کا اننی اہن صلوات اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد تفاتو اكي عبارات تكون صلوان ابور ابراهيم صلوان الگون میں مکیا وارد گس اemme عبارات نومری em vima algon men kashwar kuram vi algon men kiyawa ibarat ki kiya ibarat ki ei sahha sanadun sabitwa ibarat etto salwa kiye umuga maanayan algon men balala aruga fortama algon men mi edeni allah ge hazratun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya salwa labba ki ke to algon men mi edeni ibe from visna wada gannawa komme namadek algon men ke allahumma salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ki ke he mi kiyani algon men ibe from visna wale bento beswaraka mi kiyani ki ke to konkame to algon men mi edeni allah hazratu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ge murada ki ilmu wer vidal wani ege bur tafat maanata bayan ko devwa ege terege em maniya ki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge magam duniya matiga matikod devvo ekalek faanu ge sharafa izza matikod devvo ekalek faanu ge dawat ekalek faanu genneve shariyatan nasru dibi kamiyabuwe e boda feturigen gos ekalek faana izzata sharaf libo ehma allah hazratu ge algon me niedeni kon kame e sharafa izza e ma shakhsiyatan minbar ko devvash iha he duwa to algon me korani algon me nabiyya sallallahu alaihi wasallam hame egota duniya kanyen none akhiratu gaves ekalek faanu ge maqam mativeri kurabwa ekalek faana allah devwan shafaatul kubra emme mativeri shafaatu ge sharaf ehma ekamavves edigen algon men ekalek faana e mativeri maqamang edigen algon men allah hazratu ge duwa me koran adi hame egota bay befulun vidalwani e salawatu ge maaniya ki allah tabaraka wa taala al malaul a'la emme matiga malaikatunge arihuga ekalek faana madahaya ta'rif bayan korbo ema sharaf warikan allah ge nabiyaya de duniyega koda adinu man ekaman edigen algon men dua kura kurun ei ekalek faana salawa kiyama ema tibe fulo mege faho salawa kiyawa uruga mitasawwur sekundi ga bahattu mamwana timanna men konkamakakkan allah tabaraka wa taala ge hazratun mi edeni ehma me salawatu ga medeni muhammad sallallahu alaihi wasallam salawa labwande adi ekalek faanu ga alunna salawa labwande alunna ki komben ekalek faanu ga aila alunge teriyan ekalek faana tabawi be kalum wes wadegen daane kaman ilmuwari vidalwani ehma ehnnam wes aila mihunge aila be fulunge teremes islam nuwa mihunge ge tereka nuwanna ehma islam ge ekalek faana iman bi aili befulum himenen adi ege ituran ekalek faana tabai wadagen befulum bay befulum vidalwani qiyamata hamaya ekalek faana hiyogotuga tababi mihum ves mege teriyak wadegen daane kama allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ibrahim ge faana sha ibrahim ge faana ge alunna me salawa levvi fadai ibrahim ge faana allah waram matveri sharaf devvi abul anbiya sharaf devvi adi ekalek faanu ge darifas kolon eta bawaru nabiyyon nen allah tabaraka wa taala fonu ehme e sharaf e mativeri kan devvi ehm wima nabiyya sallallahu alaihi wasallam emme mag nabiyya goma ekuga ekalek faana ves sharafa izzat devgo man edi algon men dua mi kuran den salawatu algon men mikeni innaka hamidum majid hamaka shoron iba allah hui ta'rif libi wodigemba hamd ta'rif libuwodigemwa ilahi hama egotan majid mativeri wantakan libuwodigemwa ilahi ehma ta'rif algon men allah bayan korabani midwa ko ehma salawat afahuga demmennani barakal levo man edi dua kor allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad muhammad gafana sha muhammad gafana ga adunna barakal lavande kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim ibrahim gafana sha ibrahim gafana ga alunna barakat levi fada innaka hamidum majid ema tafatu ibarat takun algon midenne vihen salawa waridwegen as febori ema tibe folum waane salawa ke war den salawatu ge terega algon korim midenne tawlimu diyana ge sayyiduna wadda fa ibormat sayyiduna ituru febori samaru kaman annam vi evve sahha hadis egga nabiyya sallallahu alaihi wasallam salawa daskod de beruga sayyiduna ge lafzu as fen sayyiduna ge maane ki timanna menge sahiba ehma miyak bone fane maane go hennun he
muhammad ge faana timanna menge sahiba muhammad ge faana sallallahu alaihi wasallam namadum beeruga mihak sayyiduna laagen kiyakas masale no he timanna menge sahiba muhammad ge faana sallallahu lavvande baraka lavvande masen ekamaku namaduga nabiya sallallahu alaihi wasallam daskadde vi ibaratuga sayyiduna nengiruga algon men molukuran sayyiduna nuwata enuon eta baawaru ekahala ibaratta laagen kiyun heonwan ehemwema algon men salawat kiyomuga daskoffawa goi alum balum muraja kurange bejehe ema ragalu gotakan algon men kiyanje den e gotan heeni fatibe bepulo baifarange be suwal kore shewa waran udaguwe ehen gotaka kiyan uleran oleniye e gotase kiyeni allah afuku rawwash me algon men maseke kurambi waridwegen asfawa gotak daskure veto den e fahuga dua kor dua eba ade tafatu ekeki duata me duata hoge terega talim dianaga waridwegen asfawa duata vesama rangalu duatan ebuhuri egotum bayan koreifa ege terega me hori duata hoge terega nabiya sallallahu alaihi wasallam hataru kamakun rakkateri woman edi dua kurma bayan kurwa fa ege terega narakage azabunna adi kavvaluge azabunna de duniyage fitunanna dajjaluge fituna e hataru kantako adi wes ehen duatan eburi ege terege dua gon dannawalana allahumma inni a'udzu bika min adhabil qabr qabruge azabun rakkat iba allah ga suratun rakkateri kaman edeme wa min azabi jahannam jahannamage azabun wa min fitnatil mahya wal mamat diri horumuge fitnanna marumuge fitna ema diri horegen nuba kantatta kore vidanati e warabbod fitna ema ekankamun salama kamangede hame gota maruge maruwa iruge ya maruma fahuga dimave dana nurakkatakun salama kamag allah hazratun gedeni den ege fahuga wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal dajjaluge fitna huriha nabi be kalum ves ebe be kalunge gaum takal mi dajjaluge fitna salama goba rakkatere umang edi wadagan fuwa ema ei warabbod fitnai mistakon mi imtihanu korave dajjaluge wahaka tibe fulna war ragala engi wada gandawan pomyakas mi waridwen asfawa edwa ege itura bayin ehen ibarat takum vesebor tibe fulon kashawar kuram wani sahha ibaratako mi algonu demme mi dennevi ibarataki bukhari ya muslim ge riwayaten imam muslim ge ibaran algon mi dennevi den ehen ibarataka balala ayru allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr qabru ge azabun salama rakkateri kaman edeme wa a'udzu bika min fitnatil masih ad-dajjal dajjal ge fitna rakkateri kaman edeme wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat diri horma marumuge fitna rakkateri kaman edeme allahumma inni a'udzu bika min al ma'sam faafaveri kandatta kunna wal maghram darani veri wumun rakkateri kama edeme eives bukhari ya muslim ge riwayat hame gotal mi ane bay dua tahuge terege ebuhuri allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira adwa bodkora uskala ko timanna amilla nafsa warabodang aniya veri vejja mi dua ebave tawlim diana ge vesasfa fortam baga wala yaghfiru dhunuba illa anta iba allah fiwa faafata fuswa devwan faraten nuwe faghfir li maghfiratan min indik iba allah ga hazratun timanna ge faafata timanna faafa fuswa devwande warhamni timanna rahmal lavande innaka antal ghafurur rahim ham kasharun iba ilahi ginaginen faafa fuswa kolne kolan ogawanta ilah mi bukhari ya muslim ge riwayate be den hama egota bay eba ade bay dua tangi bore warabbavar ename salgon mita faaha kolla deni tibe fulum boda farita wefawane bay duata tawdim diana ge be miduaves allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni anta al muqaddim wa anta al muakhir la ilaha illa anta mives imam muslim riwayat qurba fa sah hadise ge sah hadisa konne gi fa duae hadwa abad kraskala ko timanna ge fa fuswan allahumma ighfir ma qaddamtu timanna iskure fa kankama wa ma akhartu timanna faskofa wa kankama wa ma asrartu wa ma alantu timanna sirru kofa kankama timanna faalu kofa kankama wa ma asraftu adi timanna israf kofa haddu faana alafa nuba kankama wa ma anta alamu bihi minni timanna furam bodang iba allah den bodigem wa kankama antal muqaddim wa antal muakhir iba allah mihum kuriya jaswa di mihum fahata jaswa ilahi la ilaha illa anta iba allah fi wa haggu ilahakum ema mi dua yakives wa me tawlim diana gaves waridwegen aswa duae emvima algon men
දුවා කුරුමුග අත්තහියාතු කියමුග අදි සලවා කියමුග අදි ඒගේ ෆහම් දුවා කුරුමුග රක්කාතරිවාන් වේ සුන්නතුන් සාබිතුවගෙන් ආස්ෆවා දුවාතක අත්තහියාත සලවාත දුවා කියේතෝ එගොත හිෆහට්ටාෆකම වණීනම බොඩ අල්ගොන් මෙන්න හේව රංගල ගොයික් මෙදුවරි වෙගෙන් දාන එහෙම ඒගේ ෆහුග සලාම් දිනුමුගේ කුරින් බේනුන් දුආයි කුරවිදාන සුන්නතුන් සාබිතු වෙබවේ හදීසුගා වාරිදුවගෙන් ආස්ෆවේ මේ අත්තහියාත සලවාත අදි මේ දුවා කියම ෆහුග එමිහ අමිල්ලේ බේනුන් දුආ එවස් සලාම් දිනුමුගේ කුරින් එමිහක කීදානක එහෙම මේ සාබොන් මියදුගේ මේ වාහකොල් නිමාදාන සුබ්හානකල්ලාහුම්ම බිහම්දිකා අෂහදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක ව අතූබු ඉලෛක්. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු.